Maintenant, on servir avec lo, la, los, las. En espagnol, je dis. Qui ça yo ye? En espagnol, yo releo pronombres de objeto directo. Qui ça veut dire? Que c'est pronom objet direct. OK? Comment yo servi? Yo servi pour remplacer yon moun ou bien yon bagay pour nous pas répéter non chaque fois. Nous allons prendre un exemple. Un exemple, par exemple, c'est me dit lo compro. Lo compro. Qui veut dire moi acheter. Là, après lo, les devant non, les devant fait blanc. Et c'est me dit qu'on y a elle après un verbe, après un infinitif. Par exemple, c'est me dit quiero comprarlo. Voilà, comprarlo, li vini infinitif lo devant. Qui veut dire moi vle acheter li. Moi vle acheter li. Lo qui veut dire li, les noms masculins, la qui veut dire toujours li, les noms féminins, los qui veut dire yo, ok, masculin pluriel, las, yo, féminin, pluriel. Voilà. Nous allons montrer comment il fonctionne dans une phrase facile. Par exemple, on prend l'eau comme exemple dans plusieurs types de phrases. Et par exemple, les lots, les masculins, ok, et les devant verbe là. Devant verbe là. Par exemple, lo compro hoy. Lo compro hoy. Moi acheter li jodia. Moi acheter li jodia. Lo quiero ahora. Lo quiero ahora. Moi vle li, wali, kunia. Moi vle li kunia. Lo quiero ahora. Moi vle li kunia. Lo necesito mucho. Lo necesito mucho. Qui veut dire moi besoin li en pile. Moi besoin li en pile. Lo veo desde aquí. Lo veo desde aquí. Lo veo desde aquí. Qui veut dire moi ouais li depuis ici là. Moi ouais li depuis ici là. Lo conozco bien. Lo conozco bien. Moi connais li bien. Moi connais li bien. Ou bien m'kazi, moi reconnais li bien. C'est sans ça. Lo escucho todos los días. Lo escucho todos los días. Moi tande li chaque jour. Moi tande li chaque jour. OK? Lo busco en internet. Lo busco en internet. Qui veut dire moi cherche li sur internet. Moi cherche li sur internet. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Moi comprends li parfait. Moi comprends li bien ou bien moi comprends li parfait. Voilà. Lo uso para trabajar. Lo uso para trabajar. Qui veut dire moi utiliser li pour travail. Moi utiliser li pour travail. Lo prefiero así. Lo prefiero así. Moi préféré li comme ça. Moi préféré li comme ça. Voilà. Maintenant, les lo, li collé derrière un verbe qui a l'infinitif. OK? Collé derrière infinitif là. Quiero comprarlo. Quiero comprarlo. OK? Moi vle acheter li. Moi vle acheter li. Voy a verlo. Voy a verlo. Moi poal weli. Moi poal weli. Necesito usarlo. Necesito usarlo. Qui veut dire moi besoin utiliser li. Moi besoin utiliser li. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Moi café li. Moi café li. Quieren conocerlo.
quieren conocerlo. Qui veut dire, yo vle konen li. Yo vle konen li. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Nous pourrons chercher li. Nous pourrons chercher li. Deseo tenerlo. Deseo tenerlo. Moi souhaité gagner li. Moi souhaité gagner li. Prefiero guardarlo. Prefiero guardarlo. Qui veut dire? Moi préféré serrer li. Moi préféré serrer li. Intento entenderlo. Intento entenderlo. Moi essayer comprendre li. Moi essayer comprendre li. Debes escucharlo. Debes escucharlo. Ou doit tendre li. Ou doit tendre li. OK? Maintenant, nous allons prendre les lots collés derrière yon gérondif. OK? Ça relève gerondio. OK? Gerondio, gérondif. Voilà. Estoy comprándolo. Estoy comprándolo. OK, verbe là, il est toujours un accent ça. Comprándolo. Qui veut dire map acheté li. Ou bien, moi ap acheté li. Sigo buscándolo. Sigo buscándolo. Qui veut dire moi continue à chercher li. Moi continue à chercher li. Estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo. Moi ap fait li. Ou bien map fait li. OK, moi ap fait li. Continúo usándolo. Continúo usándolo. Qui veut dire moi continue utiliser li. Moi continue utiliser li. Estoy viéndolo ahora. Estoy viéndolo ahora. Moi ap weli kunya. Moi ap weli kunya. Voy aprendiéndolo. Voy aprendiéndolo. Moi ap apprendre li petit petit. Moi ap apprendre li petit petit. Estamos preparándolo. Estamos preparándolo. OK? Nous a préparé li. Nous a préparé li. Ou bien a préparé li. Sigue repitiéndolo. Sigue repitiéndolo. Li continue répéter li. Li continue répéter li. Estoy escribiéndolo. Estoy escribiéndolo. Moi ap écrit li. Ou bien map écrit li. Voilà. Ando leyéndolo. Ando leyéndolo. Moi ap lili. Moi ap lili. Voilà. Maintenant, les féminin devant verbe là. OK? Par exemple, la veo feliz. La veo feliz. Qui veut dire moi weli content. Moi weli content. La conozco desde niño. La conozco desde niño. Moi connais li depuis moi petit. Moi connais li depuis moi petit. L'amo mucho. L'amo mucho. L'amo mucho. OK? La amo mucho. Dans ces flancs fait liaison, l'amo mucho. OK? Moi remets li en pile. Moi remets li en pile. La escucho cantar. La escucho cantar. OK? La escucho cantar. Moi tendez li chanter. Moi tendez li chanter. La necesito aquí. La necesito aquí. Moi besoin li ici là. Moi besoin li ici. OK? La ayudo siempre. La ayudo siempre. Qui veut dire moi toujours aider li. Moi toujours aider li. La prefiero así. La prefiero así. Qui veut dire moi préféré li comme ça. Moi préféré li comme ça. La prefiero así. La busco todos los días. La busco
todos los días. Qui veut dire, moi cherche li chaque jour. Moi cherche li chaque jour, ok? Depuis là, c'est li, ok? Moi cherche li chaque jour. La busco todos los días. La entiendo bien. La entiendo bien, ok? Natif là, la entiendo bien, ok? La toujours fait une seule liaison, ok? Mais c'est la entiendo bien, qui veut dire moi comprendre li bien. Moi comprendre li bien. Voilà. Et le là, lui-même, il collé derrière infinitif la verbe là. Ok? À l'infinitif, on dit quiero verla. Quiero verla. Qui veut dire moi je veux oueli. Ok? Moi je veux oueli. Voy a llamarla. Voy a llamarla. Moi poil releli. Moi poil releli. Necesito ayudarla. Necesito ayudarla. Qui veut dire moi besoin li. Moi besoin aider li. Moi besoin aider li. Quisiera conocerla. Quisiera conocerla. Moi ta aimé connaît li. Ok? Moi ta aimé connaît li. Puedo acompañarla. Puedo acompañarla. Ok? Moi ka accompagner li. Moi ka accompagner li. Prefiero escucharla. Prefiero escucharla. Prefiero escucharla. Moi préféré entendre li. Moi préféré entendre li. Ok? Intento entenderla. Intento entenderla. Moi essayer comprendre li. Moi essayer comprendre li. Ok? Vamos a visitarla. Vamos a visitarla. Ok? Nous pourrons visiter li. Nous pourrons visiter li. Deseo abrazarla. Deseo abrazarla. Moi souhaiter embrasser li. Moi souhaiter embrasser li. Ok? Debes respetarla. Debes respetarla. Ou doit respecter li. Ou doit respecter li. Voilà. Ok? Maintenant, les là, li collé derrière, yon gérondif. Erondio. Ok? Voilà. Ok? Estoy viéndola. Estoy viéndola. Moi ap gade li. Moi ap gade li. Sigo buscándola. Sigo buscándola. Ok, voilà. Moi continue ap chercher li. Moi continue ap chercher li. Estoy ayudándola. Estoy ayudándola. Qui veut dire? Moi ap aider li. Voilà. Moi ap aider li. Continúo escuchándola. Continúo escuchándola. Qui veut dire moi continue à attendre li. Moi continue à attendre li. Estoy llamándola. Estoy llamándola. Moi ap relé li. Moi ap relé li. Ok? Voilà. Voy conociéndola. Voy conociéndola. Moi ap vin konnen li petit. Ok? M'a pas apprendre konnen li. Capable dire ça? Moi ap konnen, moi ap vin konnen, moi ap konnen petit. Peu à peu, m'a pas apprendre de li. Ok? Voilà. Estamos acompañándola. Estamos acompañándola. Qui veut dire nous ap accompagner li. Nous ap accompagner li. Estamos acompañándola. Sigue mirándola. Sigue mirándola. Ok? Qui veut dire? Li continue à garder li. Li continue à garder li. Estoy respetándola. Estoy respetándola. Qui veut dire? Moi ap respecter li. Moi ap respecter li. Estoy respetándola. Moi ap respecter li. Ando siguiéndola. Ando siguiéndola. Qui veut dire? Moi ap suivre. Ok? Moi ap suivre li. Ando siguiéndola. Voilà. Maintenant, on a le pour los. Los, moi te dis ou utiliser li pour masculin pluriel.
Ok? L'aile devant, verbe là. Los veo jugar. Los veo jugar. Ok? Moi ouais yo ap jouer. Moi ouais yo ap jouer. Los conozco bien. Los conozco bien. Qui veut dire? Moi connais yo bien. Moi connais yo bien. Quiero ayudarlos. Quiero ayudarlos. Moi vle aider yo. Moi vle aider yo. Voy a llamarlos. Voy a llamarlos. Moi poal rele yo. Moi poal rele yo. Necesito verlos hoy. Necesito verlos hoy. Moi besoin ouais yo jodi. Moi besoin ouais yo jodi. Estoy buscándolos. Estoy buscándolos. Moi ap chercher yo. Moi ap chercher yo. Sigo escuchándolos. Sigo escuchándolos. Ok? Moi continue ap tande yo. Ok? Moi continue ap tande yo. Voilà. Vamos a acompañarlos. Nous pral accompagner yo. Nous pral accompagner yo. Debes respetarlos. Debes respetarlos. Ou doy respecter yo. Ou doy respecter yo. Estoy observándolos ahora. Estoy observándolos ahora. Qui veut dire? Moi ap observe yo konya. Moi ap observe yo konya. Ou bien m'a suivre konya. Estoy observándolos ahora. Voilà. Maintenant, nous allons prendre las qui c'est yo tout, mais fi, lorsqu'on parle au féminin pluriel. Maintenant, comme exemple, las veo bailar. Las veo bailar. Moi ouais yo ap danser. Moi ouais yo ap danser. Las conozco desde hace tiempo. Las conozco desde, ok? Natif le kon di desde hace tiempo. Moi connais yo depuis longtemps. Moi connais yo depuis longtemps. Quiero ayudarlas. Quiero ayudarlas. Moi vle aider yo. Moi vle aider yo. Voy a visitarlas. Voy a visitarlas. Moi poal visiter yo. Moi poal visiter yo. Necesito llamarlas hoy. Necesito llamarlas hoy. Moi besoin rele yo jodi. Moi besoin rele yo jodi. Estoy buscándolas. Estoy buscándolas. Moi ap chercher yo. Moi ap chercher yo. Sigo escuchándolas. Sigo escuchándolas. Moi continue ap tande yo. Moi continue ap tande yo. Vamos a acompañarlas. Vamos a acompañarlas. Vamos a acompañarlas. Nous pral accompagner yo. Nous pral accompagner yo. Debes respetarlas. Debes respetarlas. Ou doy respecter yo. Ou doy respecter yo. Maintenant, estoy observándolas ahora. Estoy observándolas ahora. Moi ap observe yo konya. Moi ap observe yo konya. Estoy observándolas ahora. Voilà. Maintenant, si vous vivez ça, nous allons quitter un tutoriel très simple pour faire. Par exemple, quiero comprar el teléfono. Quiero comprar petit point, petit point. Ok? Quiero comprar el teléfono. Quiero comprar petit point. Qui ça va mettre? Est-ce que c'est lo? Est-ce que c'est la? Est-ce que c'est los? Est-ce que c'est las?
Deuxième devoir, veo a Maria. Veo a Maria. Petit point, veo. Petit point, veo. Qui ça m'a mette? Un petit point ça. Est-ce que c'est lo? Est-ce que c'est la? Est-ce que c'est los? Est-ce que c'est las? Necesito los zapatos. Necesito los zapatos. OK? Petit point, necesito. Petit point, necesito. OK? Est-ce que c'est los? Est-ce que c'est las? Est-ce que c'est la? Mettez un petit point ça. Dernier devoir pour finir. Escucho las canciones. Escucho las canciones. Petit point, escucho. OK? Qui te devoir ça dans l'espace commentaire, si tu comprends. Eh bien, allez, n'a tourné encore pour l'autre plus belle vidéo. Bye bye. T'apprends Tito.